Znaš li taj osjećaj kada ti intuicija govori da nešto nije u redu, ali ti stalno samoj sebi objašnjavaš da preteruješ je? Da si previše sumnjičava. Da zaslužuje još jednu šansu. E pa, draga, možda tvoja intuicija pokušava da te spasi od 3 godine izgubljenog vremena sa pogrešnom osobom. Danas ću ti otkriti 3 crvene zastavice koje 95% žena vidi, ali odluči da ignoriše. A onda se pitaju kako su završile tu gdje jesu. Prva crvena zastavica. On te tretira kao opciju, ne kao prioritet. Šta to znači? Pa, odgovara ti kada mu odgovara. Danas je kralj romantike, sutra te ignoriše 3 dana. Piše ti u 1 ujutro samo kada mu dosadi ili kada mu padne nešto drugo. Planove pravi u posljednji trenutak jer te stavlja na čekanje dok ne vidi da li će se pojaviti nešto bolje. I najgore od svega. Kada ga pozoveš na odgovornost, kaže ti da si ti preosjetljiva ili da preteruješ. Slušaj me pažljivo. Muškarac koji te želi neće te držati na čekanju. Neće te gledati kao rezervnu opciju. Kada neko stvarno želi da bude sa tobom, pokažu to kroz akciju, ne kroz povremene poruke u 2 ujutro. Druga crvena zastavica. Priča ti o svojim bivšim non stop. Sad možda misliš, pa normalno je da priča o prošlosti, zar ne? Ne, draga, nije normalno da svaki razgovor vodi do njegove bivše. Ako ti konstantno priča kako je ona bila luda, kako ga je povredila, kako ga je izdala, kako još uvijek ima stvari kod nje, kako ne može da veruje šta mu je uradila. Zapamti ovo pravilo. Ako je svaka bivša bila problem, problem nije bio u njima. Problem je u njemu. Muškarac koji nije završio sa prošlošću nema mjesta za budućnost. I ti nećeš biti žena koja će ga izlečiti. Ti ćeš biti sljedeća luda bivša o kojoj će pričati sljedećoj devojci. Treća crvena zastavica. Tvoji najbliži ga ne vole. Ovo je možda najvažnija od sve 3. Tvoja najbolja prijateljica ti kaže da nešto ne valja. Tvoja sestra te pita da li si sigurna. Tvoja majka povlači osmeh kada ga spomeneš. A ti šta radiš? Braniš ga. Pravdaš ga. Udaljavaš se od ljudi koji te poznaju najbolje. Slušaj. Ljudi koji te vole nemaju razloga da lažu. Oni vide stvari koje ti ne vidiš jer si suviše blizu. Oni primećuju promjene u tebi koje ti ne primećuješ. Ako svi oko tebe dižu crvene zastavice, možda je vrijeme da zastaneš i stvarno pogledaš šta se dešava. Sada želim da čujem od tebe. Jesi li ignorisala neku od ovih zastavica, ne? Ili možda imaš svoju priču? Napiši mi u komentarima ispod. I ako nisi već, pretplati se na kanal jer svake nedjelje donosim ovakav sadržaj koji ti može pomoći da prepoznaš stvari koje ignorišeš. Pritisni to crveno dugme sada. Hajde da završimo sa istinom koja boli. Te crvene zastavice koje ignorišeš nisu znakovi da treba da pokušaš više. Nisu pokazatelj da treba da budeš strpljivija. Nisu dokaz da treba da se više potrudiš da ga razumeš. To su alarmi. Sirene. Upozorenja koja ti univerzum šalje da beži. I znaš šta je najgore? Uvek kažeš sebi da ćeš otići sljedeći put. Ali sljedeći put postaje još jedan sljedeći put. I još jedan. Dok jednog dana ne shvatiš da si provela 2, 3, 5 godina sa nekim ko je pokazivao koje od prvog dana. Samo si ti odbijala da vidiš. Tako da mi učini uslugu. Sljedeći put kada tvoja intuicija zacvili, kada prijatelji postanu tihi, kada osjećaš da nešto nije u redu. Nemoj ignorisati. Veruj sebi. Jer ti već znaš istinu. Samo ne želiš da je prihvatiš. Vrijeme je da počneš da slušaš ono što ti tvoje telo, i srce već govori. Zaslužuješ bolje. I ja želim da veruješ u to.